Samboy. Baik tak kamu yan? Oke. Lo na Ano, pangalay ba? Oke, jadi pengantin kita mananya yang menari apa kuno ini? Bukan juga ini menari kismi, paham, mengalay-ngalay juga. Kau begini siapa danmu? Ha? Oke, kau bagi tahu dia tuh apa lagunya? Oke, jadi apa lagu kamu Reyang? Bobo Boy kah? Oke, jadi apa lagu kamu Reyang? Nah Reyang, biar aku nakabak Nabi. Nabi melanjang. Woi, subay bantang gak tah? Oke, jadi apa Reyang? Apa? Oh, no. Oke, jadi ada sang bayan, tidak aku tahu. Nah, pengantin perempuan kita lagi katanya. Nah, lebih pa ini nih, Melayu rupanya, tidak boleh mengalay. Oke, jadi apa-apalah. Oke, jadi yang kalangannya wa nadukang assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam na kamu kataan. Uy, nah kenapa kau di Doraemon? Nah, mau mati sudah ini. Oke, dorang punya lagu nih, assalamualaikum. Oke, jadi yang assalamualaikum. Woi, oke, kami bagi kamu lagu assalamualaikum ya. kenapa kau gopal? Oke, jadi silakan ditengah Reyang. Kakak-kakak, abang-abang, di aku main Melayu ini. Orang suluk aku. Oke, tarik pukat, Oke. tarik pukat. Astagfirullahaladzim. Tarik tuh, tarik. Kenapa? Kenapa Jadi sih? tolong bininya sudah ini. Apa bang? Oke. Jadi yang sang banyak, mana dulu? Yang assalamualaikum, biarlah. Lupa. Eko. Bang, angkat tangan, angkat. Bang, Angkat tanganmu, angkat tangan. Oke. Kak. Tolong ha. Oke. Kamu angkat saja tangan kamu. Oke, tumpang ini Reyang. Baik Jul. Assalamualaikum, 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 waalaikumsalam. Assalamualaikum, 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 daya. Assalamualaikum sang bayan, dua basilah pangalayan. Wow. Ay kau ba isap malumangan, dari ba ako malimangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, malaikum. Ay ko ba magduwa-duwa, nabay kalangan magpayarina, nangalahin pangantin siya. Ay ko ba magadowa-dowa. Assalamualaikum, 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 waalaikumsalam. Wow, assalamualaikum, 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 daya. Wassalam. Ngangalain pangantin, Wow. ngangalay ay katsin palamin. Dua ba sila nagtanding-tanding, iyawin sampai dayang nag-boyfriend. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum salam. Ala Samia, assalamualaikum salam. Kenapa saja kamu berdiri at kaki dan besbebo? Ano ba mangalamu lagu, mangalay na kamu idolku. Assalamualaikum, 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 waalaikumsalam, baby. Assalamualaikum, 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 berdiri saja. Bukod na sa ini nangalay, sila ini ba namatay? Namatay sa kamutukang sangbay, dua ba sila abay-abay? Assalamualaikum. Eko. Pengantin kita bukan menari. Nain pangantin dahil nagpangalay niya tila nagmodel. Timindo. Oke, jadi Reyang ando kailo malayo sila. Oke, sekarang satu lagi. Oke, jadi biaon tupak-tupakin yun na, tupak-tupakin yun, papangalayon tayo sa mga pangantin.
Pangantin na ba kayo na? Iya, yang ini pandai nih. Yang ini pandai. Ini Thailand, ini Thailand. Inusog yan, kakilangan ko, tausog. Brad, may atagaw kun. Jadi isun-isun naman yung nasawa mo, kay mura. Ayun ako maususa. Hashtag pero lain pangantin kayo na. Bukod na nangalain do kay Lumiata. Inadya kami, nagtindog na dyan sila biyan na. Ngam, yang satu pengantin kita ini Sudin, yang satu ini si Ajis. Ngam. Gan. Uy, meta mga yaji si Bani Sudin. Nako kan na, Dr. Madli sama si Badawi. Ah, kau mau tahu siapa Piramli ya ini? Apa Piramli? Woi, pinggu-pinggu diam-diam juga kau kuno. Oke, apa lagu kamu ini? Oke, jadi Brad, ini pangalayon ta Brad? Samboy? Anak-anak nah. Hah? Hah? Dia cakap anak-anak nah. Oh. Oh, dia cakap apa-apa salah. Oke, lolay na kuno. Apa minta ni kay Sarah? Lolay. Jadi reyang na angkat-angkatan yung rin liman yung laulon desab kami. Oke, tadi ulakin yung reyang pangantindan yung tupak-tupakin yung reyang. Ando, alhamdulillah. Lola itu. Oke, jadi reyang ando babodji ka aja in pangantindan yung kuno mabaya panji. Nagsignal na ka ako. Wala Makati ba ako? Allah na. Uy, di sa ni kaabot pamigis. In kanila ini mamigis ini nangusaha. Jadi rayang sekarang kamu rumah tangga, bini mo kalau minta beli kereta, belikan. Kalau minta belikan deal, belikan dah nga. Belikan kereta, walaupun kereta ba. Boleh lah. Namanya kereta supaya si bini mo hindi kapunan. Jadi kaulah yang suami paling tersayang. Uy, na membeli tilam terus. Awal ba. Nakasayu. Jadi reyang ando. Iya, kalau minta beli helikopter yang 2,5 kau belikan. Iya, belikan helikopter yang. Jangan kau malu, nanti aku utang. Jadi Reyang, ini rumah tangga orang ini tidak susah. Kalau kamu Reyang macam ada pertengkaran. Oh, janganlah kau marah pengantin itu. Ada pertengkaran sikit-sikit, yang benda kau guna kau tapuk di atas saja. Indah sampai binimu, magsukul. Oke, sapat na kita. Nah, sapat na Let's kita. go. Lolay. Say. Yeah. Leleng nas, leleng. Wow. Main ka ba? Palimbay balolay. Dikitik. Lolay. Kamalay pangantin, usog-usog maiksin na bato gula Pilipin. Ikaw na inistaring, ikaw na pangalay na ko sadya na maiyaw na ko masusya. Pag ako magkaywala no isan ako mapaya. Sal ini mabiyak sa asal ini na pangalay sige imalingkat beauty. Ayaw na ko mamungsi na ako magpanyanyi. Pangalay ko steady ko pangalay na maimik ang lalay. Babae labong pilay, di maingat pangalay. Lolay. Nagsagina
sagina ininakalan doon na ba pangalay ko pagbayla asal na ko mabiyak sa asal na ko Duwantog sulo Mindanao babae sarang dayaw ayaw na ko magunglaw na ba ikaw rain mo bunglaw Wantog ula makitaan na ba ikaw magluman-luman pangalay na ko sangdan ibaba imani siya na mapalo at mapagbaran magkawatimi kang ikang asal na ko pandayan asal na kao babae sarang dayaw balolay lolay ayaw na ko masumo na pangalay ko madayak ko pangalay ko pag disco ayaw na ko masumo ayaw na ko sumarayo naman solo Mindanao rawat ko ko abay ko buwang amog karan mo kung magayog Coca-Cola matay mangot na mapababae pausog na magkari ka mo pangulog ipamin ya biyog ipamin nangalay sige na magkari ka mo pamanti ipamin kindi na ba ipamin biscuit mire lolay Dua man nag-upit dua man nag-suwit Okay. Magagat music ka mapili mapailang sik lola. Okay, jadi tupak-tupak ini yung pangantin tani Rayang. Tupak-tupak ini. Pangantin kita macam pinggo-pinggo. Biar tuh yung pangantin. Nah, begitu yang menari aku cakap sama dia. Biar nabalik nawakan si pangantin aram. Nah, jadi pangantin. Idol takawaram. Ikaw na to din na idol ko. Nakausay pangantin. Long na kain na. Ni kenapa ini satu ringgit saja? Halo, yung pangantin. Lama-lama banyak juga. Nah, Rumes pa yung pangantin. iya. Dipanggil-panggilnya penyanyi ku. Satu ringgit saja ini. Oke, terima kasih. Oke, sekarang ano yung katas ito? Kara yung katas. yaring ke atas doa. Main ke to. Oke, jadi hari na yung katas-katas ini.